Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bikin konten yang berbeda nih dari biasanya. Nah ini kan, biasanya kan kita bikin podcast. Nah, Sekarang kita mau menyapa orang-orang di luar sana ya kan lewat aplikasi namanya Ome TV. Ome Pastinya. TV ya kan. Jadi si Nathan ini bakal nyanyiin lagu cewek nih, ya entah cewek entah cowok lah, kalau bisa mah cewek kan ya. Dinyanyiin. Ya siapa aja sih yang mau dengerin sih? Ya pokoknya dinyanyiin sama dia sampai tuh ceweknya becek. Kanatan, aku mau dinyanyiin gitu. Mintrat gitu. Kayak wah, gitu. Ya udah daripada kelamaan nih langsung aja Nathan, bikin becek para wanita. Ayo tos, sikat. Hai. Hello. Can I sing for you? Hello. Yes. What a song for you. Do you have a request? Halo? Lagi bule jutek banget, lagi mens apa gimana? Hi. You find me a song. Yeah, of course, for you. Thank you. All I want is nothing more. To hear you knocking at my door. If I could see your face once more, could I a happy man, I'm sure. If you love me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, I need is to find somebody, love somebody like you. Hi, thank you so much. Where are you from, by the way? That was so good. Yeah, thanks. Where are you from, Bro, by the you way? should become a singer. I'm from Melbourne, Australia. I'm from. Oh, okay. And can I know your name? It's Sienna. It's Sienna. Yeah. Okay. Can I call you mine? I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control, and some No, I'm just kidding. Don't worry. I'm just kidding. Yang tadi bule. Hai. mens. Bule jutek anjing. Wah, elah, cakep kali lu. What the fuck? Anjing, begitu kok muka bangsat, muka lu bintik merah. Ya, Bang. Angin duduk, Bang. Halo. Dari mana, Kak? Dari tadi. Oh, dari tadi. Kakak mau dinyanyiin lagu nggak? Mau lah. Mau ya? Ku coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tebiskan sepiku bersamamu.
Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Biskan sepiku bersamamu hingga akhir waktu. Yeah, thank you Kak. Kakak cantik banget deh. Kakak dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Tinggal di? Aku juga dari Jakarta sih, Kak. Kok aduh? Dari Pondok Pinang. Dari Pondok Pinang. Oh, di Pondok Pinang. Deket dong berarti. Kakaknya di mana? Aku di sektor 2. Aku boleh minta IG-nya nggak? Kenapa? Boleh. 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 Ya udah. Apa kakak IG-nya boleh diketik nggak? Nanti aku follow. Ntar aku blok ya. Jangan dong. Masa habis di follow di blok. Oke. Oh, kakaknya namanya. Yaudah oke. Thank you ya kak. Nanti aku follow ya. Bye bye. Oke. Engkol dong. Engkol dong, engkol. Jaban. DJ Ria Remix. Halo kakak. Kak, aku nyanyiin lagu ya kak. Gak apa-apa kan? Kenapa? Aku nyanyiin lagu ya. Tapi yang bagus, yang lagunya bagus, jangan aneh. Enggak aneh. Oke. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love. Tahu lagunya nggak kak? Tahu. Tahu. Ya udah nyanyi bareng ya. My first love. Nah, nice. My first love. Your every breath that I take. Your every step I make. I want to share all my love with you. No one else will do. In your eyes, they tell me how much you care. Oh, yes, you'll always be my endless love. Belum. Thank you. Kakak dari mana? Itu kayak lagu diindikannya. Suaranya bagus. Thank you. Mantap. Dari Kakak tinggal di mana? Tangsel, Oh, Tangsel. di Tangsel, Tangselnya di mananya? Cipadu. Ah, Cipadu serius? Oh, bukan. Kita di Pondokaren juga. Oh, Sama. Lagunya Once Aku Mau tahu nggak? Oh, itu yang gimana? Oh, Kau boleh acuhkan diriku dan anggap ku tak ada, tapi takkan merubah perasaanku.
bareng dong, nyanyi bareng. Kepadamu. Mantap. Ku yakin mungkin suatu saat semua akan terjadi, tapi tak mencintaiku dan tak akan pernah melepasmu. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Jangan lupa subscribe Oknarma. Yeay.